Tradicionalni Bašta festival održan je u spomen kući Rice na Filiću. Meštani Filića i njihovi gosti iz Novog Kneževca i okoline imali su prilike da probaju tradicionalnu hranu i piće, kao i da pogledaju ručno izrađene instrumente i rukotvorine. Kako je istakao jedan od organizatora Nandor Ujhelji, ovo je treći po redu Bašta festival koji se održava na Filiću. Prve 2 godine je to bio septembar mesec, međutim zbog loših vremenskih uslova odlučili smo da to bude juna. Jeste danas jako toplo, vrućina je, ali eto, vreme nas je poslužilo. Osnovni cilj ili zamisao u vezi ovog festivala jeste promocija lokalnih vrednosti po pitanju muzike, gastronomije, građevinarstva. Mislimo da u svakoj maloj zajednici, u svakom malom naseljenom mestu ima jako puno vrednosti za koje mnogi ljudi ne znaju i pokušavamo sve to da prikažemo na taj način što ćemo mnoge naše poznanike pozvati na ovaj festival i naravno na taj način promovisati lokalne vrednosti. Naš sagovornik rekao u razgovoru da se na ovom festivalu okupljaju ljubitelji i poštovaoci ovakvih manifestacija iz čitavog severnog Banata. Imamo goste iz Rabea, iz Vrbice, iz Crne Bare, iz susedne Kanjiže, naravno Novi Kneževac, ima i tradicionalnih jela, ima rukotvorina, ima instrumenata, ručnih radova, vina i naravno, kao što sam rekao, tradicionalnih gastronomskih specijaliteta kao što je, na primjer, paprikaš od ovce, odnosno ovčji paprikaš. Pored druženja i promocije različitih vrsta sadržaja, cilj ovog festivala je i stvaranje turističke ponude. Kako je naglasio Ujhelji, ovakve manifestacije predstavljaju najbolju turističku ponudu naše opštine. Naš prevashodni cilj da dodamo nešto više turističkoj ponudi opštine Novi Kneževac, jer svesni smo i vidimo iz dana u dan da što se tiče turizma uvek se pojavljuju neke ponude koje su vezane za veće gradove kao što je, na primjer, Subotica i Novi Sad. Međutim, kao što sam već rekao, i manje sredine kao što je Novi Kneževac ili, na primjer, Filić imaju mnogo toga da ponude. To su neke vrednosti za koje mi možda i ne znamo, ali eto, prilika je da svi mi to upoznamo. Prisutni su imali prilike da vide i kulturno-umetnički deo programa. Kako je na kraju zaključio organizator, Bašta festival ima za krajnji cilj da okupi sve ljude dobre volje radi druženja i sticanja novih prijateljstava.